Oke, kita kali ini turun di Milta, guys. Milta Gaming. Ini nampaknya seperti Enemy spotted. kita sampah dulu guys ya, biar dia kesal guys ya. Okay. Watch out! Watch out! Oh ini. Watch out! Gas lah. Nice. Gas. Assalamualaikum. Nice. Let's go to the job. Okay. Search for vehicles. Mark the location. Itu mobil anjay. Enemy spotted. Buat sana. Pak. Nggak dikasih, Pak. Ada sniper nggak, Pak? Let's go! Let's go! Akhirnya udah gitu. Delapan kan? Let's go!
Gila. Selalu tahu tuh gue narik hero nya ke ujung-ujung dunia. Wih. Delapan gue mana, wih? Astagfirullah. Enemies ahead. Frame cok. Asli itu tuh. Enemies ahead. Enemy spotted. Dan cileren bodoh. Watch out. Ngambil V8 gua. Kampret emang ada. Gila headshot tuh, bos. Geroza. Ini pakai lah pasti. Gila nggak tuh, ha? Malesnya gue. A few moments later. Nice. HBD. Ya, chicken, cok. Malesnya gue. Muter ke chicken. Bener.